Kipai bak na duk kisamla, kilong kemi bat kilong kepa, bat kamjuru kinong kersan jaga sang Voice of the People Party. Kila sang menyapoi hakan di kejaka kebadan jan main sekretariat na kamtaban up ya kisangut ki MLA jong kasang VPP kibani ya kendu ya umati rang bak kejala ukon rat sangma pandawa halo ka reservation policy bat kamjuru ka roster system. Kipai bak kila sang menyapoi na duk kapor shibaje bat kinam adu kapor arbaje hakaba kadon kajia kendu apa yang kini kisangut ki MLA bat umati rang bak kejala. Nakaliang kasang Voice of the People Party. Hadim berkelayak keleng-keleng ki jaka jong kejala mat pensautu alo ka jeng ketak jong ka reservation policy. Ken bu akmat jong mitri rang ba ya ka jeng dawa badai mat pesange mador ya ka jeng tungkam tungjam kan ba ampal amat penbaik ya ka reservation policy. Ka jong kapor kasang kan dawaru ban ya keren ya ka roster system. Namar ba kasokar kala chu pentai kam kumtu kam dabu unu usnam ban ka jeng pentai kam mentahi kalong baka roster system kala trikam nadu kasi basdang lan dekat senam basdang joka state reservation policy nakalian joka seng la sutu pakan ai dekat ultimatum lan dekat bu por ya menteri naba ka jalaban pasange mador dekat dekat jung tungkam tungjam kat ba ampala amat penbaik dekat reservation policy.